Uyajona nalomntana omncane. Siyazwana. Wena nani uyagula wena. Lalela uyagula because of lalela uma mncane wakho kulethelana ukuthi uthole ifuture wena mawufika lana uyasetlela. Wena mawufika lana uyasetlela. Ifuture indoda. Baba wena umdala kangaka emntaneni lobombhekeza umntanakho yini inkinga? Beke ngilinde mina ngoba uyendodeni. Kupakethe Imali rent ngihleli la cause ngicomfortable right. Uyangodla. Baba ngicela ume kancane. So wena wabona ukuthi kumnandi ukuthi udle lapho uma mncane wakho adle khona. Yes, ku right nalokho futhi. Umuntu Angiyiboni inkinga mina lapho. Angiyiboni inkinga mina. Wena you sick. Angikho confused mo umdala ungaka nomntana omncane Uthatha kangaka kwani lo muntu lo? Ubona ukuthi wenze lo mntana lo mfazi lo mntana lo akasafundi ubhizi la kwakho uyakotisa lana. Hello, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Pasco today. So guys, today ke ngoletse ke my sister Mona, ke tlo mo fa sebaka so rena re hlalosetsa gore ke mang le go why re ngoletse. Muntu mtala kunjani? Ngiyaphila sis. Ngiyaphila na muntu mtala. Bengisacela nje utshela ama viewers Jozi Pasco igama lakho nokuthi wawusibhaleni. Sanibonani. Ngizakubambela. Sanibonani mina igama lami uLusi bantu ngisacela ukuthi bengicela ukuthi ungisize sisi. Ngize la eGoli bengihlala neboyfriend la eGoli. And then ngathatha umntana kasiswami usiswami washona. Ngathatha umntana kasiswami ukuthi azoqedelela umatric wakhe la eGoli. And then ngahlukana mina no boyfriend phakathi konyaka. Mangihlukane neboyfriend phakathi konyaka ngahamba mina ngaye emakhaya. Ngamcela ke ukuthi umntana asiswami ukuthi hayi umntana asiswami ngicela ukuthi uqedelele unyaka lana. Ngizokushiya lapho ukuthi uqedelele unyaka. And then bese mawucedile nje mawucedile isikole ngizokugibeza mina ukuthi unjani ubuye back emakhaya. So angazi ukuthi nje since ngimshiye lapha kuloyo nyaka loyo mengimfonela uyangiziba sometimes mangifone uya-answer asho ukuthi hey mamncane mina ngisabhizi ngezinye izinto ngithi ngoba uqedile wena isikolo yini le osayihlalele akakhulumi nje akangitsheli nento ecacile nabadala ngale ekhaya bangibuza mina ukuthi kanti yini wawuthengisa umntwana yini le ekhaya. So umuntu omdala lo umntana lo kasiswa koseka nesikhathi singakanani ahlala la uqede unyaka 2023. So since 2023 mangimfonela nje from 2023 esiqedile isikole mengimfonela nje akasayi answer phone sometimes mangimfonela uyakhuluma impela but angazwakali. Ngifuna ukuthi ama viewers wethu understand uthi 2023 bekayenza umatric ucede 2023. Yebo uqede kulo nyaka la wena makaqeda umatric abuya akazange abuye ngene ngifuna ukwazi ukuthi yini lese imhlalise la eGold. So umuntu omdala ngicela ukubuza ukuthi yini wena nithoyile ngiyayetha umthembe kangako ulo baba lo bothandana naye uze uthi batsake umntana kasisi ihlala la uqedela umatric bomthemba ukuthi nje yazi nanoma ngishiya umntana kasisi usafe ngoba uyazi ukuthi kuyenzakala izinto eziningi kobathungu babomme koba ningi baba young. Na yena bengimthemba ngoba beka right besixabana yebo mina naye but emntwaneni beka right kakhulu nje amthatha njengomntanakhe. So that's why nami ngamthemba ngamcela futhi ngathi yebo mina nawe sixabene mara ngicela ukushiya ingane wathi haya nginankinga ngixabani nomntwana mina. So ngiyakuzwa umuntu omdala uthi mawumfonela uyadryisa wenza kanjani i-boyfriend yona eyakho i-ex boyfriend mawukhuluma nayo yena ithini mawumtshela ukuthi umntana phela kabuyi wangiblock impela ngazama ukuthi ngimfonele hayi wangiblock kusho ukuthi wabona nje ukuthi ngisengiyamhlupha nje waqale enga-answer amafoni wami ewaziba nje wagcina engiblock. So wena kahle ufuna ukuthi masifika lapha ya today sikuncede ngani? Bengisacela ukuthi ningincede ngokuthi nje ngimbuze lo mntwana ukuthi ngiyambuza kahle ngifuna ukwazi ukuthi yini le emhlalise la eGold. Mr. Johnson Lovers, can we please move? Hey inkinga yazi because of yazi kubhlungu ngenxa yokuthina ne lovers ntate ase family ya ngwana and ngwana ke ngwana wanyana yena wa decide la wasala. And also what I'm feeling ntwana yami ne I feel like from nina ma angazi mhlambe nizange nayicabanga into efana naleyo bekumele ngoba niyazi ukuthi nishiye umntana oyintombazana nomuntu wesilisa bekumele ni make sure ukuthi as a family each and every I don't know mfana ukuthi ngathi per weekend or per month end
makuphela inyanga kube nomuntu efamilini yenu ozayo ezochecka lapha isimo ukuthi sikanjani because uyasho ukuthi uqibile ukubhala umfonele meaning anizange naza nina isiqu senu nathi hayi man ithi siphakame maybe kuphakama omalume efamilini yakho bezochecka yabo kuphaka bomalume into ebhlungu ukuthi umama uthi uqeda imatric 2023 last year 2024 bebafona umuntu omdala akuzanga umuphi umuntu why kungezanga ifamily member njena eyi1 izuzobheka umntana because of nje limuntu lesi 2023 siyakulela Jared okay akunankingi nimeke kanjani mina bengikhuluma naye lo mntwana bengikhuluma naye ngimthemba naye angithemba angisazi ukuthi yini lesuke wajika nje esithubeni umntwana angasa answer amafoni kodwa ngalesa sikhathi esafunda beka answer amafoni kula hayi angizalanga uzokujaja umuntu omdala kodwa ngithi ngifuna ukuthi namaviwa seJozi Bioscope akuzwisisa ukuthi kuze umshiye bekutheni yes we understand mfana lana kungaphe umuntu omdala washiya la kungenazinjane ake asikho izinto ake bathubuwa maka ke bothanda hawu mina enhle hayibo uzuwasha nezitsha sabona mina enhle unjani sis mina hawu mamncane manje hayi wena wasuba lana ukuthi yini le ngakubuyisa emakhaya wangishiya nje mamncane la mangabe ngakushiya manje angitshela ukuthi wena kumele ubuye emakhaya mawuqedile ukufunda ngihleli kahle lana uhleli kahle kanjani sisi because of I think ukuthi umamncane wakho nobhuti lo ohlala naye bahlukene wena uhlaliswa yini la wangishiya la ekhaya nje na bathe ubuye after matric u10 sisi ngathi ubuye mawuqeda imatric nje ngifuna umsebenzi ngeke phela ngihambe mina ngiyele emakhaya wangitshelanga efonini wangitshelanga efonini ke ukuthi ufuna umsebenzi imibuzo yakho mningi mamncane njalo uyangibuza uyangifona ohlala naye mhlawumbe ukhona sicela ukumbona ngoba wena ngathi ayi uphikisana nabantu abadala uyadelela nje lengane yazi umuntu omdala mina into engizibuza yona umini inhle ubukeka njengomuntu ongekho ready engasivaleli ngoba uyazivalela yazi inkinga yini ubukeka njengomuntu ongekho ready ukubuya ngathi sekahlala la ungazi ufunga ukuthi umakoti ngoba uwasha nezitsha ngathi ucomfortable akuzosisiza maye ingabe le ndoda inomfazi ngoba yawo mfana batho ngibamudimo batho baba ulangazi ukuthi kunjani umuntu omdala aziselanga uzokuluyisa ne bengicela nje simele sayidini athi ngiphumele ngaphandle okay ya singazelani ngapha umuntu omdala lanki kanjani mfana wena anyeke ngimfishana ngithi mothomo likai sikhona ngiyaphila umuntu omdala uma mncane uyasho ukuthi i-ex girlfriend yakho yasho ukuthi ushiya umine ubani sisi konje ushiya umine enhle wamthembisa ukuthi yena after matric nawe yaza ngithi uzobuya ekhaya so into engizibuza yena ukuthi umine enhle usahlaliswe yini la kwakho wena umbuzi nje ukuthi mina enhla uyekhaya like nje usebuyele emuva futhi sini mina ngithi kuwe umuntu omdala njengoba umamncane kamina enhla amshile ngithi njengoba wena wazi ukuthi mina enhle bathe kuye after matric abuyele ekhaya umtshelile yini mina enhle ukuthi mina enhle ngoba sowuceda umatric awubuyele ekhaya yini umbuzile cha ngibuzanga impilo ichubekile phela ichubeke kanjani umuntu omdala sokumuntu wami lo ingane lena impilo yaqhubeka boye endodeni le emakhaya mina ngasale ngiqhubeka umuntu wami ingane kunani kunani makutheni wena ungathi lo ngoba umuntu funda wangisukuthi ngifunde iyaqhubeka impilo hayi wena uqhubeka ngani ngokuthandana nonto kanjani ngokuthandana naye ngithi phela wamshiya nami umshiye nawe kanjani isikolo angisonga ukuthi sisala naye bengasubaba kuye bengasubaba nje kuwe bekungasubaba kodwa phela manje ubabakho useyindoda yakho ubabakho useyindoda uyimvula na mina silinde wena impilo yaqhubeka mina la uyathula nalomntana omncane siyazwana siyathandana mina phela impilo bheka la sisobantu yini wena akangizali nawo mzali ngaqhubeka naye umuntu omdala sime wena nani uyagula wena
lalela uyagula because of lalela uma mncane wakho kulethe lana ukuthi uthole ifuture wena mawufika lana uyasettlela wena mawufika lana uyasettlela ifuture indoda ifuture ikuphi baba wena umdala kangaka emntaneni lobo mbhekeza umntanakho yini inkinga Beke ngilinde mina ngoba uyendodeni njengoba hambile nje wayendodeni Angithi 3 years no Uthatha advantage ngomntana omncinci ke wena confused. semdala lo muntu sekendlule 18 years umdala kuphi lo mntana ngimdala ngidlulile 18 years ngimdala udala ubani ngane udale bani mina nhle udale bani mamncane wahamba Akazizwa. Uyaziva uthi ngafunda khuluma into engiyaziyo ngumthathile ngihlala naye nje endlini wamenza umfazi ngilinde mina anginayo imali yerent kumele ngihlale la oh bathi baba wulu kupaketheni imali yerent ngihleli la cause ngicomfortable Ngiyakondla. ngiright uyangondla baba ngicela ume kancane umuntu omdala ngicela ume kancane kahle ngoba ngiyabona ukuthi you sick nawe kancane lalela mina enhla akungibuze something the time uza lana ngifuna ukuthi ube honest the time uza lana bozeleni wena bengizofunda so awaye ungasachubeki ngokufunda kwakho udecide ukujola lana ngoba sifikela umakoti wenza ngizophumelana ngaphandle athi ubuka ngithi uma mncane uthi solo kakufonela khona ubaba wakho. akusiyo ubaba wami akangizali Ukwazi akangizali nokumbona inkanda. Mara usakwazi ukuthi usambiza ngendoda masimba mani. kodwa phela leyo nawe wavuma ukusala nawe ethi ngoba wena uyingane kuye Sesikolweni wenzeni wena njengoba bengumsesikolweni ngoba ngaqhubeka impilo iqhubekile nabo endodeni lohleli mamncane wahamba wangishiya nendoda ngithi ukuze so wena wabona ukuthi kumnandi ukuthi udle lapho uma mncane wakho adle khona yes ku right nalokho futhi Umuntu angiyiboni omdala inkinga mina blue lapho confused. angiyiboni inkinga How mina confused lo mntana wena you sick Mara umalangane Angikho- uyo confused mo. Umdala ungaka nomntana omncane Una kangaka. 21 lo muntu lo Uthatha advantage ngoba engane angithatha advantage wambile uyikhethele Baba wena indoda lalela emaplazini. ubona ukuthi wenze lo mntana lo mfazi lo mntana lo akasafundi ubhizi la kwakho uyakotisa lana uyenza izinto Sengumthathile ngomsesikolweni ngenze konke owami umfazi umshadile mawutho bakho umfazi Angimshadanga, ngisazokhipha. Usiphi isikolo buthi kuqala cause Uqedile bamshiye i-matric. ku matric already. So wena akunasigela bamshiye sezoqiba. angithi ngifuna umsebenzi Uyaphala. Somlayita lo malankani kanti yini lo ikhulumayo? ufuna ukushisa impela lona ufuna ukushisa impela sahlukana wena wavuma ukuthi uzosala uba ingane kulo mntwana lo Iminyaka emithathu beke ngilinde mina kahle nje kodwa ngena nje mina nhle right mina naye yazi mama lo mntana lo mangibhekile mamela nana mamela ni tokuje something wena you sick adlisa ngengane esile ile mama yami ngicela isile lengane nana lalela lana ni and uyahleka yazi ngidinwa ukuthini uma mncane wakho uma I think ukuthi ubona ujoke like levels honestly because of whatever untenelanga ni rafihla mo ha ona le remorse hore mangwana o tlisitse mo ka baka la rona o batlela future yes o silelela na le wrong ka tsela tsa but o tshilo o no etsa matric re mo butsitse o shula tse bo wenza matric ene beka funa ukuthi yazini o qhubeke ka dimfundo tsawo but wena ke mo moling a tshwantse go gutla o bona go robalana le ntate ho right akangilandanga ngithi makubona ukuthi wena isex ukhethe isex over imfundo zakho angiyikhethanga cause ngiqedile umatric angithi manje awubuyele ekhaya yini uyokhona ukuthi uqhubeke emakhaya nyobasa uzela uhlale emakhaya nyobasa ngiright So la ngithola impilo ubeside ukuthi uye kubasa kungcono uhlalela isende lika Jovis elika mama wamuntu omdala because yabo lo baba lo ngubaba kuwe. akasiyo baba kimi mina sisi into engimangazayo ukuthi lo muntu lona bengijola naye iyangimangaza le nto leyo ukuthi bengijola naye and umina enhle bekayazi ukhuliswe uye lo muntu umina enhle uzela emncane and then wakhuliswa uye wamthatha njengobaba ebengumuntu ebengubaba la endlini umina enhle ingane kusaseyingane uminenhle ingane usaseyingane ngidlulile 18 years angisesiyingane udizi maka wena uyagula uyazibona ngimdala ngiright angiguli angiliswanga ngiright manje ke mina enhle wena into engiyibuzayo ukuthi wena ungena kanjani i-ex yami i-ex yami phela lo muntu lo umuntu lo bekalala nomamncane wakho wena nawe wena Umama mamakho. manje boloku kunani uyaswabisa mani kanjani manje awuyiboni ngoma ngiyamthanda nje nami umthandani baba nawe kanti nawe umuntu omdala boca kweyini uzokungene umntana impilo yaqhubeka Iqhubeka kuphi kuminenhle? uye emaplazini ngaqhubeka ke mina ngempilo why bovuma the time uanti umamncane athi baba ithi sishiya minenhle ayiqedelela umatric if bowazile ukuthi wena baba uzoba honi emntwaneni ngabe washo ukuthi yazini mfazi hamba naye Wena isibindi so ukuthi umenza indoda usithatha.
eyami njena ngihlanganaphi And nina umncane nina singena lana ngoba thina sinceda abantwana abagula njengawe. Ungikhathaza inhliziyo ngoba ngathi awuna inhliziyo kwawena nje. Shoot ungalala nangengane yakho ne. Umuntu uyazikhethela ngeke uhambele emaplasini entabeni. Ucamba ukuthi uzolinda wena uyimvula na. Awungitshele mina nje ekhaya le bayakufuna. Bayabuza ngawe le ekhaya le. Ngi-right mina nje lana. Ngibatshele ngithenike mina, Uthi ngi-right. Ucela ukubuza something. So wena awunandaba nefamily yakho. Ucabanga ukuthi njengoba lalela sisi, njengoba umama wakho alele, ucabanga ukuthi bekangakuyishela izinto ezinhle empilweni. Ucabanga ukuthi lento uyenzayo manje imenza proud lapha alele khona. Let me tell you something nana ne. Uyabona lo umhlaba and umhlaba uyahlaba. Uyayidinga ifamily uzoyidinga leyo baba ngithi uyabona ukuthi uchitela umamncane wakho njengoba wena uthi igazi lakho uyi young blood kushuthi wena uyashisa ngithi usho kanjalo understand. Let me tell you something uzoyidinga ifamily and umhlaba uyahlaba mawungalalela abantu abadala. Into ezoyihlupheka mntasekhaya ingaka ngifuna ukuropa. Into osazoyihlupheka wena inganga lo baba ombiza ngendoda. Indoda yami vele. Indoda yakho ungashatanga. Wayisiking mangwane Shada yibo. uzomshada. Sengibekile okunganyana. Elile sisuka ngathi ngeke ngilinde wena. Angeke ngilinde wena. Ay futhi ulokuthi mamncane ungizwisa ubhlungu mawuthi mamncane. Uyazi mawuthi mamncane uthi mama omncane. But lo lokuthi mama omncane ngakhona awubonisa ukuthi uyambiza umamncane. Uyabona uthi mamncane nalelo gama umbiza ngalo njalo kufanelanga ukuthi umbize ngoma. Angimaze njena mina. When you happy mom keep it lalo mntana ungamlobonanga. Umuntu wami. Vele ekhaya Umuntu wami. uzohlala nalo mntana. Njengoba ngishilo sengibikile okuncane ngicela phela manje Awuthi ngitsheleke uyafuneka ke lona uyafuneka. impilo iqhubekile libala nje nakhoda phuma nalabantu bakho labo sibangile umsindo uhluleka ukukhipha umntana ukuthi ayofunda manje umstakisile umenza umfazi amncane ustakile nana uzoba umfazi education yakho Ngiyaqhubeka na education wena yami. uyaqhubeka Ngi-applyile mina. uhamba nini Yes, uhamba nini ngoba uzikhethela ukuba mfazi Ange ngizohamba naye phela. engakushadanga Lento okujude ngayo wathi uzoyenza ne. Uyakukhohlisa. Uyamkhohlisa ngani? Umkhohlisa ngani? Ngoba okuncane sokhona ungibekile impilo yaqhubeka. Umama nje ngabuyele emuva emakhaya. asambeni asaking makanana ulimamele uwopule mantswaka lakilisiyo umhlaba uyahlaba ihudise ukhuphule Thini ebadaleni. Batshele ngi-right. Niyangibona nine proof ubona ukuthi kwenzakalani ngi-right. Ukuthi ngi-right. ukuthi you sick No, angiguli. Hambani ke futhi hambani. Sesi-right. Asambe. hayi baba usiyeke uba ne-hi uyikhethela ukuthi uthandana nabantwana abancane Awunamahloni kodwa uzibuke ungakanani mara muntu omdala. Makazibheke mara makazibheke. akatsamai basibaba loba Shem Beauty and the Beast Usile. akatsamai hayi kulungile lava sakatsamai ngisiye Beauty le the Beast ke bona hey guys ke a tshepa la bona itse re fihla mona mangwane wa tshogela di blue ke sile ngwana mona ene ska ke sile ngwana azanka khona monka ka baka lorene ke batla gore a qhubekise dithuto tsa hae kushuthi into enzakalayo manje ukuthi umntana asikahlola a gutlela komakhaya kore ngwana sa jola le ex boyfriend ya mangwane re tryile mo encourage ngwana re tryile mo convince go saking asambe sibuyele ekhaya o khona uqhubeka ka dithuto tsawo umntana akafuni uthena sekana 21 nale boyfriend ex boyfriend ka mamncane ithi umntana akuna lapho yakhona kore bohlupelwe ka kore maketso mara bathong tato moholo so o etsa eng ngwana omnyane so a tshantse ga mo empower go bana mo hodisitse gore ya sekolong etsang o jola le yena go go kuba bua nnetane guys ha ne ngwana ba go under age ne ke batlile go batsa ke re make sure ga monko ya makhaya so sa le 21 years re le Josi Bascop ha ona ntho tlo yetsang tshotse re msiye because of kidi choices tsa hae le wena mo hae mangwane antira gadi ke kopa le stop engwe normalize ntwe ke kopa le tlwelle ngusia bana ba bo ausi bana ba bo mamang le banna ba lona ba no etsa ntho tse so ke a le rata guys and I'll see you in the next episode yes baby